khovel ta na khen be wai me khwai tu kan ramina mamoa khovel ta na khen be local council veng tinin kan mamoa kon chak in chu nuai ni lo minister varanda vir hut ni lo ram mangayanga in soya ram thau so ka an thau so mai pi fai nana ko gana thil pek pachin tu i fai chuang lo mi khing la ka fai ngin lang ma la lal pa la kai fai chuang lo he sual dan chana cross khovel ta na ken be thal hi MLA rual assembly house lu atu ni thal sela khovel ta na ken be chief minister kan mamoni khovel ta na ken be minister cabinet minister te khovel ta na ken be thal hi engineer rual nehila khovel ta na ken be thiau hi kan police rual teni sela kan supplier hote kan contractor hote ei rog na kut sumbol lo la hau alo tura khovel ta na ken be thiau hian ram khalkal sela reilo te chogin kan ramadam em Josepha anga kum sari cham atak lai po ram mangaya wanga in thok chera in thok retheya ram vul thau mi khovel ta na ken be politician kan ramena mamoni officer chetiang mi kan ramian avam mamo em nakumaram kanin mga siak le hut don mga itu dera lo chuak chuam don khovel ta na ken be ningam lo chuan MLA seat hi chu ve to su rambel mai ni pathian ram khoi chetui ni khovel ta na ken be politician sual dan chana kulpui he cross muna chang nge ya ram mangai tudik tak din chuauna mangai tulem ti samite nam thu kan hunani ko gantin hi kan chak lo na nar kan khengam kan kheduem kan khedu tak setani chuan khovel ta na ken be lo rong bol tu kan tame mani khovel ta na ken be chal hi upa ni vekila khovel ta na ken be chal hi pastor ni veksela khovel ta na ken be chal hi bial sai pol le kosan mal sai pol Sunday school sirtir tu puitling le no pang sirtir tu nilai san tu pui hong tu zong te hi khovel ta na ken be chal hian lal rong boli lang chuan ko khani anung emang ken be lo chan vo du si ko sana lal khot du kan nga em na hian ti sami ten ko ran min ob lum zawani kalin oi nung zawlovani